Numati constituency ke parlo Denarong High School Living Polling Station on Bay Pathu Aklam along Congress Rachari asong pen Kangdang Amei kapaman pon along doning ko replia hemtunatum Congress asong along kachepaogtun Denarong High School Living Polling Station hit pen pathir ponsi on Bearong Pathu Aklam along Kangdang Amei kapaman ponahud Babu bepen mai chari ponsi Amor rong pipensi mai alam thi pachini pon Bangso Kangdang Amei along BJP la peni PHLC asong along chi oponsi don inquire plia hemtunatum Congress asong along chi poogdunsi Congress asong aphan RDP pon Halapu Maya long KADCC VP Samson Ingtia hin pen kaning jepon ke KAAC EM atum action plan ningkan hinian lo amithang department atum action plan pilong le Karbiang long ke action plan ki pipon long ji ke inut vet lo lake KAAC CM Dr. Tuliram rong hangan vet lo na CEM to anaphanta engine so meme pusi ar bokpon 2 বছৰ মান হৈ গল EM বিলাক action plan বনাব পৰা নাই action plan নাই total plan Tuliram rong hange বনাই থাকে অকল এজন মানে কাৰ্বিআংৰ total plan গতিকে এনেকুৱা মানুহ এনেকুৱা ফকৰ এটা ফকৰ হয় লাচন আমনি তুলংতি ইলিতুম কাৰ্বিআংৰ কেপাছলাই Latung pasti litung kalbiango daito kepe. Bangso Kangdang Amei long pen non kibang GMP election of Harman Congress asong pen kachepang tang ponji aphan chethan chimon padupon. Bangso Amei long manpeng alohi KADCC VP Bidasing Rongpi Samson Ingti Ratul Teron Asok Teron pen chenglo Numati Mondol Congress Committee atum chetong dunsi ingsam jin pen pachun pon. Apa kada ketum onberong alom meeting meeting, meeting bangke Dengo High School Living, also police station, also Kangdang Amei lo, apel also Amei lo, kini Amei lo, BJP, apel FPSLC pen, doin ikorapti, atau macam tu. Dapat lah, Kongres lo, kebang ini lason BJP lo, perang yang ini tam cepat dudun lo, perang pen sistemnya lason lo je. Ini tunta nan galang tum nongkem dun bom do wabhi sistem sarkar e non ta tulang sistem ini tumke cepak dun tek bang ke nili tum bang ke nang lang kon tek de da jani si nili tum bang ke BJP long pe bang ke HOC ini la ta Congress long se Congress lang tek bang cepak dun News report Bikram Teron Karbiang Long live